nyakubahwa hari ikibazo u Rwanda rukomeje kuvuga ko nta ruhare rugira muri ibi bibazo ahubwo ko ari 23 yonyine. Ese 23 yaba ifite drone zituruka muri Turukiya? Oya. C'est les pères et les fils. Le M23 dispose-t-il des drones turcs? Non. None se niki kibabuza namwe kuzigura? Oya, ikibazo si icyo kutazigura cyangwa kutazibona, kuko natwe dufite ingamba zacu za gisirikare kandi turazifata uko bikwiye muri ibi bihe. Icyo nshaka kuvuga ni ikindi, ndimo mvuga ku bimenyetso bifatika ndetse n'ibimenyetso bya gisirikare bigaragaza ko ari ibikoresho bya gisirikare byakoreshejwe mu kugaba ibitero ku baturage b'abasivile. Mwabonye uburyo za mortieri zakoreshejwe n'uburyo ibindi bikoresho bya gisirikare byakoresheje gukoreshwa. Nego yabo ni ugukomeza intambara. Ibyo bikorwa n'ihuriro rigize ingabo z'u Rwanda, abarwanyi ba M23 ndetse n'indi mitwe myinshi yitwaje intwaro ikorana nayo. Ni ihuriro rinini ry'ingabo n'imitwe yitwaje intwaro ikorera hamwe, buri wese akagira uruhare rwe mu bikorwa bya gisirikare. Ariko muri icyo gihe cyose hari abantu bavuga ngo imyaka irenga 30 irashize ngo ingabo zagiye zisohoka, ngo intwaro zaratererana. Oya, tugomba gutandukanya ibintu. Nta munyekongo n'umwe twatereranye. Mwe nimukibeshye. Mwavuze hano ko intambara ibera ku butaka bwacu. Izo drone se zikoreshwa gusa mu kwica abantu? Nibyo. Ni ngombwa kubyumva neza. Iyo abasirikare bacu bagiye ku rugamba bahora bazirikana ko aho barwanira ari abaturage b'abanyekongo. Ndababwira urugero rumwe gusa, sinshaka kujya mu mabanga y'ibikorwa bya gisirikare nashobora gutangaza, ariko abantu bagomba kubyumva. Uyu munsi u Rwanda rukoresha drone rwaguze kugira ngo rugabe ibitero muri Kongo, kandi ibyo bitero bikibasira abaturage b'abasivile. Ariko ibyo birimo gukurikiranwa, abahuza b'abanyamerika barabibona n'abandi bose barabibona, kandi ibyo byose ntacyo bizafasha u Rwanda mu gihe kiri imbere. Nimugire impungenge madamu, twabivuze inshuro nyinshi, dushobora gutsindwa urugamba rumwe cyangwa ebyiri, ariko intambara yose ntituzayitsindwa. Iyo murebye imyitwarire ya perezida w'u Rwanda ndetse na M23 nkuko nabivuze mbere, mubona neza ko nta bushake bafite. Hari amakuru amaze iminsi akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hari abasirikare b'Abafaransa bari kurwana ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda nabo mwita abicanyi b'u Rwanda ifata bara no mu misozi miremire. Byongeye kandi hashize igihe hari abavuga ko imyitwarire y'Ubufaransa kuri iki kibazo itagaragara neza. Hari igihe perezida Macron yakira intumwa za M23 Kinshasa, ahandi hakaba ibikorwa bigaragara nk'ibyegereza perezida Paul Kagame. Mureke mbasobanurire, nkuko twiyemeje kurwana n'u Rwanda ku rwego rwa gisirikare, nako twiyemeje kuvugisha ukuri ku rwego rwa diplomasi. Niba ubutumwa bwacu bwumvikana kandi bugafatwa nk'ubwizewe, ni ukubera ko bushingiye ku kuri no ku bimenyetso bifatika. Ibyo tuvuga si ibihuha. Iyi raporo z'umuryango w'abibumbye zisohotse zemeza ibyo twari twarababwiye amahanga, niba ari amakuru mashya kuri twe, ahubwo biba ari ukwemeza ibyo twari dusanzwe tuzi. Ikindi ku bijyanye n'ayo makuru avuga ko hari Abafaransa baguye ku rugamba cyangwa hari abasirikare b'Abafaransa bari ku rugamba, navuganye n'umuvugizi w'ingabo zacu kuri icyo kibazo. Kugeza ubu nta bimenyetso cyangwa amakuru twigeze tubona byemeza ko hari abaturage cyangwa abasirikare b'Abafaransa baguye ku rugamba cyangwa bahari. Iyo tuza kuba dufite ibimenyetso nk'ibyo twari kubitangaza ku mugaragaro, kuko twiyemeje kuvuga ukuri, ntabwo dushingira ku bihuha. Ku bijyanye n'Ubufaransa tugomba kureba ibintu mu buryo bwagutse. Akenshi imyanzuro ifatwa n'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tegurwa cyangwa igashyigikirwa n'Ubufaransa. Ibyo rero bigaragaza ko ubufatanye bufite uruhare rukomeye. Ariko kandi iyo twitegereje amagambo aheruka gutangazwa na perezida Macron, twumva ko hari aho adahuye n'ibibera ku butaka. Mu by'ukuri ibiganiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byakomeje kubera mu nzira zitandukanye, zirimo n'ibiganiro biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
devrait emboîter les pas. niba leta zunze ubumwe za Amerika zarafatiye u Rwanda ibihano si ukubera ko nta bimenyetso zifite ni uko zabonye impamvu bifite ishingiro. Chose à dire dans la relation bilatérale entre la France et le Rwanda. Mais nous regardons niyo mpamvu twifuza ko n'Ubufaransa kimwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bwafata imyanzuro ihamye kandi igaragara et si la France ku birebana n'umubano w'Ubufaransa n'u Rwanda. Ibyo ni uburenganzira bw'ibihugu byombi, ntabwo dushaka kwivanga mu mubano wabyo. sans ambiguïté, telle qu'elle est manifeste au sein du Conseil de sécurité, ça doit suivre partout au niveau de l'Union européenne et partout pour que la France joue pleinement le rôle qui est le sien. Icyo twe tureba ni ibibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukurikije uko tubibona, u Rwanda rukomeje kurenga ku mategeko mpuzamahanga no ku mategeko agenga ibikorwa by'intambara n'uburenganzira bw'abasivili. Les pères et le fils doivent quitter Bukavu. Il ne l'avait pas dit par hasard. Il avait dit sûrement parce qu'il avait aussi parlé avec le président rwandais. Lui, il peut être de bonne foi. Il dit voilà, le président m'a dit ceci, il m'a dit cela. Nibwo Ubufaransa buzaba bugize uruhare rugaragara mu kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigomba kugaragara mu bikorwa byabwo, mu myanzuro ifatirwa mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi no mu bindi. Le berne, autant il berne toute la communauté internationale. C'est un fait et toute la communauté internationale aujourd'hui doit être pleinement mobilisée. Mu gihe Perezida Emmanuel Macron asa n'ushaka kugira uruhare mu gushaka amahoro muri aka karere. Du droit international humanitaire. Pendant qu'il y a autant d'ambiguïté dans ce qu'Emmanuel Macron essaye de faire sur cette question, la RDC, elle fonce dans le sens d'obtenir Madame Julia. Mu gihe Perezida Emmanuel Macron asa n'ushaka kugira uruhare mu gushaka amahoro muri aka karere, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo gushyigikira kandidatire ya Madamu Julia Lumumba ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Oya, nta kwivuguruza kurimo. Umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa ni urwego mpuzamahanga ruhuza ibihugu byinshi, kandi si Perezida Macron uhitamo umunyamabanga mukuru wa OIF wenyine. Ni icyemezo gifatwa n'ibihugu binyamuryango. Kandidatire ya Madamu Julia Lumumba ishingiye ku mushinga ufatika yateguwe kandi asohora igitabo gisobanura neza icyerekezo cye n'ibyo yifuza kugeza kuri uwo muryango. Intego ye ni ukuvugura OIF no kuyiha uruhare runini kurushaho. Yifuza ko uyu muryango waba urubuga rufasha guteza imbere amahoro, ubufatanye n'iterambere. Afurika cyane cyane Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ubushobozi bukomeye mu buhinzi, ubukungu, umutungo kamere no kurengera ibidukikije. Niyo mpamvu twifuza ko uwo muryango wagira icyerekezo gishya gereye ku bushobozi bwa Afurika ifite. Twitegereje uruhare rw'umunyamabanga mukuru igihe ku kibazo cy'ibibera muri Burasirazuba bwa Kongo, twabonye ko hari byinshi byari bikwiye gukorwa kurushaho. Niyo mpamvu twifuza impinduka. Ariko iyo muvuga Ubufaransa, umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa, umutungo kamere n'amabuye y'agaciro, oya, nimukwiye gushyira ibintu byose mu rwego rumwe. Nimukwiye kuvanga u Rwanda n'ibindi bibazo. Ntabwo ari ibintu bingana cyangwa bifite urwego rumwe. Buri kibazo kigomba gusuzumwa ukwacyo. Nous espérons qu'au terme de ces processus, notre candidate sera portée. Icyemezo cyo gushyigikira kandidatire yacu si icyemezo cya Perezida Macron, ahubwo ni icyemezo gishingiye ku cyerekezo cyacu no ku ruhare dushaka kugira mu nzego mpuzamahanga z'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa. Dufite icyerekezo n'umushinga twifuza kugeza kuri uwo muryango. Amatora arimo arategurwa, kandidatire irimo kwiyamamaza, kandi twizeye ko nyuma y'iyo nzira umukandida wacu azatorerwa kuyobora uwo muryango. Mu bihugu byinshi bifite amateka akomeye n'Ubufaransa nka Senegal, Burkina Faso n'ibindi byagiye bigabanya cyangwa bihagarika umubano wabyo na Paris. Ese Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyo irimo guha Perezida Macron ibyo ashaka byose ku isahani? Oya. Nk'uko nabivuze mbere, ntitugomba kurebera ibintu muri ubwo buryo. Umubano hagati y'ibihugu, buri gihugu kigira inyungu zacyo. Ntabwo ari inshingano zacu kwinjira cyangwa gucunga politiki y'ububanyi n'amahanga y'ibindi bihugu. Buri gihugu gifite umubano wacyo. Icyo twe dushaka ni amahoro mu gihugu cyacu. Ubufaransa ni umuryango uhoraho w'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye. Ni kimwe mu bihugu byandika cyangwa bitegura imyanzuro myinshi yerekeye ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo twifuza ni uko mu nshingano zabwo Ubufaransa bwakomeza kugira uruhare rugaragara kugira ngo imyanzuro bwandika itange umusaruro ufatika ku butaka, bityo amahoro agaruke mu Burasirazuba bwa Kongo.
Dernière question, quel est l'état des lieux d'Ebola ikibazo cya nyuma de la province mperuka mu ntara ya Ituri mu minsi ishize kandi ku mbuga nkoranyambaga hari amakuru menshi atandukanye ndetse n'imibare abantu batizeye mwaduha ishusho nyayo y'uko Ebola ihagaze muri iki gihe. Icyo abanyekongo bagomba kumenya mbere na mbere ni uko Ebola atari ibihuha, ni indwara iriho koko. Bagomba kandi kumenya ko guverinoma ifite ingamba zihamye zo kuyirwanya. Izo ngamba ziyobowe na perezida wa repubulika ubwe, kandi inzego zose za leta zirimo gukora ku nkingi zose z'ubwo buryo bwo kuyihashya. Kugeza ubu abantu bagera hafi kuri 300 bamaze gukira. Imibare dutanga niyo mibare yemewe. Nta muryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima, nta Africa CDC cyangwa ikindi kigo mpuzamahanga gishobora gutangaza imibare itandukanye niyo dutangaza, kubera ko twahisemo gukora mu mucyo kandi dukwana nabo buri munsi. Imibare dutangaza niyo mibare dukwana na OMS. Dufite ibikorwa byinshi byo gukurikirana abanduye n'abahuye nabo. Ngira ngo mbisobanure neza, Ebola ntabwo yandurira mu mwuka nk'uko byari bimeze kuri COVID-19. Je vous donne un exemple, madame. Ebola n'est pas comme Covid. Abandura Ebola akenshi ni abantu baba barahuye bya hafi n'umurwayi cyangwa bakamwitaho. Iyo umuntu agaragaje ibimenyetso by'uburwayi kandi bose bamwegereye bafite ibyago byo kwandura. Muri ubu bwoko bwa Ebola ibimenyetso bya mbere akenshi ni umutwe ukabije, umunaniro, nyuma hagakurikiraho imiswi. Icyo gihe indwara iba yatangiye gukomera. Niyo mpamvu ingamba zacu zibanze kwirinda. Kwirinda bisaba cyane ubukangurambaga mu baturage. Mu ntangiriro abantu benshi ntibizeraga ko iyo ndwara ibaho. Abari n'abakekaga ko ari uburozi. Kugera ubu bwoko bwa Ebola butagaragara nk'uko twari dusanzwe tuzi, aho twari dusanzwe dufite urukingo n'imiti. Ibyo bityo bukagera bwihisha mu ntangiriro bukiyerekana nyuma. Niyo mpamvu bwagiye no mu gace ka Bwari kugira ngo tuganize abaturage tubakangure kwirinda. Kugeza ubu nyiri kuvugana namwe nkomeje kuvugana n'abayobozi b'amatsinda y'abacu kuziba zahabu muri ako gace kugira ngo natwe tubakangure. Kuko ubukangurambaga bugomba kujya kuri umuryango no kuri buri tsinda ry'abaturage. Icyiza ni uko abaturage batangiye gusobanukirwa ububi bw'iyi ndwara. Iyo hagaragaye umuntu urwaye bahita bamujyana kwa muganga, ibitaro bikamwitaho. By'umwihariko muri Ituri guverinoma yafashe icyemezo cyo gutanga ubuvuzi ku buntu ku ndwara zose, bityo umuntu wese urwaye agomba kwihutira kujya kwa muganga. Iyo hagaragaye umurwayi wa Ebola abantu bose bahuye nawe barakurikiranwa kugira ngo harebwe niba batanduye. Ubu tumaze kugera ku rugero rwa 80% gukurikirana abahuye n'abarwayi. Intego ni ukujyana nibura kuri 95%. Icyo navuga ni uko amakipe yacu akora ubutaruhuka. L'idéal c'est d'atteindre 95%. Ce que je peux vous dire c'est que nous avons des équipes pleinement mobilisées. Les ministres de la santé na minisitiri w'ubuzima yongeye gusubira muri Ituri gukurikirana iki kibazo. Nubwo tugifite ibibazo by'ibikoresho n'ibijyanye n'ubwikorezi, dukomeje gukorana n'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo tubikemure. Dushingiye ku naribonye twungutse, twizeye ko ku ufatanye n'abadepite, abayobozi b'intara n'abayobozi b'abaturage tuzashobora gutsinda iki cyorezo. Ni ubuhe butumwa mwaha abanyekongo umurasirazuba bw'igihugu cyane cyane abamaze gucika intege? Ubutumwa bwa mbere ni ubutumwa bwo kubashyigikira no kubereka ko turi kumwe nabo. Buri wa gatanu mu nama y'abaminisitiri ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba kiba kiri ku murongo w'ibyigwa. Turakora buri munsi kugira ngo ikibazo kirangire. Mwabonye namwe uburyo abaturage bagaragaje ko bashyigikiye perezida wa repubulika kandi bamwizeye ko azabavana muri ibi bibazo. Nakiri ugihe ubutumwa buturutse i Goma, abaturage baho batubwira bati icyo bashaka kutugezaho cyose tuzigere ducika intege. Niyo mpamvu igihugu gikomeje gukomera nubwo hari ibice biri mu maboko y'abarwanyi. L'impératif de la sauvegarde ou de la préservation de notre intégrité territoriale dépasse toutes nos préoccupations de positionnement politique. Ils doivent
aujourd'hui, quoi qu'il en soit, c'est ce qui se ni urugero rwiza rw'abanyapolitike mu batavuga rumwe na leta bakwiye gukurikiza. Kurinda ubusugire bw'igihugu bigomba kuza imbere y'ibibazo byose bya politike, bagomba gushyira hamwe. Iyo mwitegereje ibindi bihugu igihe habaga ibitero byo ku wa 11 Nzeri muri Amerika, mwabonye se abademokarati n'abarepublikani batandukana? Igihe habaga ibitero bya Charlie Hebdo mu Faransa, mwabonye se abaturage badashyigikira perezida wabo? Natwe nuko bakwiye kugenda. Abanyekongo bose baba bari abo muri leta cyangwa batavuga rumwe nayo, bagomba gushyigikira perezida wa repubulika nk'umurinzi. Nyakubahwa Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya, murakoze kwemera gusubiza ibibazo byacu. Ninjye ubashimiye. Murakoze namwe mwadukurikiye. Komeze kudusigira ibitekerezo byanyu mu bice by'ibitekerezo. Murayo tuzongere kubonana muri iki kiganiro gitaha.